ali želim vam dobro jutro i hvala što ste tu. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dobar dan. Da, dobar dan. I meni je dobar dan sad već u ovom trenutku. Čuli smo reči gospodina Aleksandra Vulina i konkretno da vas pitam, ko su ljudi koji su u neposrednoj blizini Aleksandra Vučića, a izuzetno rade protiv interesa i njega i naše zemlje? Iskreno rečeno, mislim da na to pitanje treba pre svega da odgovori onaj ko je tu tezu i objavio, dakle, gospodin Vulin. Ja stvarno nisam upoznat i nemam pristupa ni takvim dokumentima, ni takvim informacijama, ali me ne bi iznenadilo da se u najbližem okruženju predsjednika, u različitim strukturama vlasti u našoj zemlji vrbuju ljudi da rade za interese stranih službi. Toga je uvek bilo, toga će uvek biti. Tu ne treba kriviti strane službe, nego ljude koji su ovde i koji takve stvari prihvataju da rade. Dakle, ono što sam ja siguran, sa druge strane, to je da će predsjednik Vučić zaista umeti da se izbori sa tim i da je on vrlo dobro svestan. Mislite da je svestan da oko njega postoji neko komu ne želi dobro? To je čovjek koji je toliko sistematičan, iskusan i upućen u različite detalje da jednostavno je nemoguće da tako nešto prođe bez njegovog obraćanja pažnje i da to prođe tako, a da on to ne primeti. Tako da sam siguran da će to primetiti, da će na to reagovati, ali znate, ta reakcija ne mora uvek da bude onda kada se očekuje i nekada neke stvari treba pustiti da bi se različite stvari još istražile, otkrile i tako dalje. Tako da ne bih ulazio sada u sve te analize šta bi to i kako moglo bude, prosto nisam neko ni ko je u tom kontekstu informisan, niti sam na bilo koji način uključen u čitanje svih tih dokumenata koje govore o tim stvarima, ali kažem kao neko ko je i član predsjedništva stranke i kao poslanik u Narodnoj skupštini da me ne iznenađuju takve informacije, ali da verujem da će se predsjednik Vučić, kao i naša država naravno, izboriti sa svim tim izazovima. Teško je pričati unapred jer ne raspolažemo za mnogo preciznih, konkretnih i pravih podataka i informacija, ali se opet vraćamo na to da je ovako ozbiljne i velike reči izgovorio gospodin Vulin. Pretpostavlja se da su to ljudi unutar samog sistema, jer je i to i rekao gospodin Vulin da su u neposrednoj blizini predsjednika Vučića. Da li za ovu situaciju možemo da kažemo prijatelja drži blizu, neprijatelja još bliže? To je ono što sam da... Može da bude. Ako je predsjednika, sigurni smo da jeste informisan o svemu to. Ovo kažem, ja mislim da oni nisu ni svesni na koga su se namerili. Da, hajde da pričamo tim jezikom. Ako im je to ideja. Može da bude i to, ali opet kažem, jednostavno mi nemamo dovoljno informacije da bismo govorili o tome, a sa druge strane, kada to kaže bivši šef BIA, onda to nije naivno. A sa druge strane, gde drugo mogu da, oni imaju te, da ne govorio, dakle, te agente različitog uticaja, dakle, na javno mnjenje, na mišljenja ljudi, na ovo, na ono. Tu jednostavno traje u ovoj zemlji već 30-35 godina, evo koliko to traje. I to je jednostavno postao sastavni deo našeg sveukupnog, šire gledano političkog života. Dakle, različite nevladine organizacije, različite organizacije ovog ili onog spektra, dakle, levih, desnih, su vrlo često u kontaktu sa različitim stranim predstavnicima, dakle, sa istoka, zapada, severa, juga, ali svako ima tu nekog kao ono u beloj lađi gde svako traži nekog svog ambasadora. Tako da ima ljudi koji tako razmišljaju. Ono što je ovde suština, to je da uvek tamo gde su, dakle, tamo gde se donose najvažnije odluke, tamo gde se skupljaju najvažnije informacije, svaka normalna služba, svako ko želi da tako nešto radi, mora da ima nekoga svog, tako da ne treba ni to da nas čudi. Ja se stalno vraćam na jednu istu stvar, to je da ne može nikada, bar ja tako smatram i tako posmatram stvari, ne krivim strance. Dakle, oni rade svoj posao. CIA radi svoj posao u ovom slučaju, kako ste krenuli. Tako je. Neka druga služba, problem je što mi unutar nas imamo ljude, jel, koji pristaju na to. Neka treća služba radi svoj posao, nemački BND radi svoj posao. Nije to sporno. Oni rade svoj posao. Problem je što uvek ovde pronađu nekoga ko je spreman. Pa vi ste imali sada seriju hapšenja u Jagodini i u okolini ljudi koji su radili za albansku obaveštenu službu. Albanska obaveštena služba. Šik, ili kako se... Da li to znači da mi... Su radili za obaveštenu službu laže države Kosovo. Dakle, su bili vezani za to.
Dakle, imate ljude koji su spremni za novac da rade protiv svoje zemlje. Da li je ovde posredi novac ili možda neka ucena? Je li i na takav način službe funkcionišu, da nekog sateraju u ćošak ili prosto naiđu na pojedinca koji je vrlo raspoložen? Može biti i ambicija, može biti svašta. Dakle, različite metode oni imaju i različite slabosti kod ljudi se koriste. Pronalaze, da. Tako da... Ali ja mislim da mi u tom smislu imamo i jednu specifičnu, sigurno je to novac, sigurno je to, da kažem, neka može da bude i vrsta ucene, a mislim da mi imamo specifičnost koja nije toliko raširena možda u nekim zemljama. Ja mislim da mi imamo ljude koji to rade volonterski. Bukvalno, je li to najtužnije? Iz nekog... Iz uverenja. Korisni idioti, što bi rekli. Korisni idioti, znači i to je to. Najjeftinije ono što se plati, jel? Pa uvek. Da uprostimo, da, to je objašnjenje za celu situaciju. Gospodin Vulin je takođe izjavio da se sprema finalizacija zavere protiv Srbije i Srpske. Šta to može da znači i šta bi ta finalizacija zavere uopšte donela i nama i Srpskoj? Pa to je već očigledno da nije to finalizacija. Ta finalizacija završena davno. Ja ne slažem se sa izrazom. Koji biste izraz iskoristili? Pa ja mislim da je počela realizacija. Realizacija. Finalizacija. Finalizacija, dakle, realizacija je počela. Dakle, oni su završili sa onim što su naumili, osmislili su šta hoće. Pa to je ovo što smo imali prilike da pratimo u medijima ovih dana. Na kraju kraja to je potvrđeno sa više strana. Dakle, potvrđeno sa više strana. Sa više strane su došle te informacije, kod nas ih je izneo gospodin Vulin, dakle da se sprema i sada to o apsurda, što bismo rekli, da Nemačka sprema inicijativu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kojom će Srbi biti optuženi i obeleženi kao genocidni. Niko drugi nego Nemačka. Bilo bi najbolje da u takvu inicijativu pokrenu iz Kragujevca, recimo iz Šumarica, njihov neki ambasador ili njihov predstavnik, da bude potpuni apsurd onda. U cele priče. Ili iz Pančeva, gde su prvo vešanje u Drugom svetskom ratu radili, ili iz Mačve i tog dela Srbije gde su činili zločine u Prvom svetskom ratu, gde su ubijali civile u Prvom svetskom ratu i tako dalje. Dakle, zaista Nemci da nam drže predavanje o tome, jer očigledno je šta je njihov interes, dakle, da se stavi u drugi plan sve ono što su oni radili u Drugom svetskom ratu. Holokaust više ne postoji, dakle, Srbi su genocid, Nemci su divni, Jevreji su sami Srbi, Romi su sami skakali u gasne komore, valjda iz razonode, a nisu to radili Nemci, nije to radila nemačka država, nije to podržavao nemački narod i tako dalje. Sa druge strane, da se donese odluka da je 11. jul Međunarodni dan sećanja na genocid. Dakle, to je najveći zločin koji se desio na Balkanu, pod znacima navoda, dakle najveći, jer onda Jasenovac, to što je poginulo više stotina hiljada Srba, ubijeno, umoreno, srbosjekom, maljem, klanjem, dakle na najmonstruozniji način, o čemu postoje nemačka dokumenta, dakle ne da mi Srbi pričamo, nego Nemci koji su se zgražavali nad onim što su radili, ne zato što su bili mnogo bolećevi na Srbe, nego zato što im je to pravilo problem u pozadini strategijski, dakle podizalo ljude na pobunu i tako dalje, pa su se onda čudili što Ustaše to rade. Dakle, to više ne postoji Jadovno, ne postoji Jastrebarsko, jedini logor na svetu za decu, ne postoje Garavice gde je 12.000 ljudi ubijeno, ne postoji ništa, ne postoje Hercegovačke jame, ništa ne postoji, znači imamo samo ovo kao najveći zločin i to je cela priča. Dakle, to je u tom simboličkom smislu, nije samo simbolički, to će onda imati političke reperkusije. Ideja je da se onda Republika Srpska proglasi genocidnom tvorevinom i kao takva treba da bude ugašena i da se ide na hapšenje Milorada Dodika kao nekoga ko u ovom trenutku predstavlja srpski narod u Republici Srpskoj. To je otprilike taj plan. Srbija naravno sve to treba da prati i ne sme da se meša. Kada smo kod Dinka, slobodno se nadovežete, ali želim i da mi proteste prokomentarišete. Hoću, ali evo citirat ću Dinka, jednu od njegovih genijalnih misli. Kaže, traži da se narodno, pročitati sve, nije dugačak citat. Kaže, kritičnoj masi građana odavno je na vrh glave da gledaju na prednjačke kabadahije u svojim sredinama, a Vučić je simbol svega toga. Da bi se srušila ova mafijaška hobotnica sa vlasti, mora otići i njen simbol, dakle Vučić. Potom bi i region mogao da odahne kao što je od Srbije odahnuo u kratkom intermecu od 2000. do 2012. godine. Jer ovoliku količinu nacionalističkog raspamećivanja nije u stanju niko sem Vučića i njegovih radikala da proizvede. Dakle, to je ono o čemu i Dejan govori. Dakle, oni traže faktički da se Srbija vrati u vreme kada je dnevni red vlade išao na odobrenje u 3 ambasade.
To je ono što oni traže, to je vreme za kojim one pate. Postoji nekoliko stvari gde su oni, baš i kada je Dubrovnik u pitanju, dakle, koje su faktički ponovljene rečenice od strane Dinka Gruhinića, Anja Lalić, svi koji su tamo bili. Jedan, dakle, Republika Srpska je genocidna tvorevina i ljudi iz Republike Srpske su problem, oni beže odande zato što znaju šta su uradili pa prelaze u Vojvodinu da je do Srba i tako dalje. Dva, Grade crkve. dosrbljavanje Vojvodine. Tri, napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu. I naravno, napad na predsjednika Vučića i vlast u Srbiji. Dakle, ali to su otprilike, to je ta potka koja se svuda provlači. Jednostavno, to je svuda isto. I to je, dakle, ono što oni hoće. Sa druge strane, kažem, ono čemu mi svedočimo, to je da zaista postoji jedan deo društva koji bi zaista ukinuo suverenitet Srbije. Oni nisu tražili, dakle, tek tako mešanje stranaca. Oni su tražili da stranci vrše istrage u Srbiji. Da stranci dolaze da vrše istrage u Srbiji. I da na osnovu njihovih rezultata te istrage donose odluke koje... Da oni dalje kažnjavaju i sve ostalo. Tako je. Pa daj da ukinemo državu. Da neko njima odgovara, je li tako? To je ukidanje države. Što se tiče ovoga u Novom Sadu, i to ja pravo da kažem, neću da komentarišem aktivnosti studenta, pošto vidim da Dinko Gruhonjić po svaku cenu pokušava nekako da se iskobelja iz onoga u što se sam uvalio. Pa je izmislio tako da je neko od tih momaka bio na nekom sastanku, kaže, u jednoj novosadskoj kafani je bio na sastanku s jednim visokim funkcionerom Srpske napredne stranke. To me ko ono Bećkovićevo, reče mi jedan čovjek jednu stvar na jednome mjestu kod jednoga čovjeka. Ne mogu vam reći gdje, odmah bi se sjetio koji je. Otprilike to je ta varijanta. Ima Dinko informaciju. To je kao kad bih ja rekao da imam informaciju kako je Dinko Gruhonjić sedeo na jednom salašu sa jednim funkcionerom Hrvatske ambasade. Ili jedne ambasade. Pa sad vi lupajte glavu, je to... Koja je ta ambasada? Ko je bio u kafani, u kojoj kafani, sa kojim funkcionerom naprednjaka? Naravno da se to nije desilo. To je laž, kao i sve drugo što lažu ovih dana. A laže zato što je došao u situaciju da po prvi put odgovara za sve ono što bljuje, jer jedan drugi izraz nemam, godinama. Ovo traje 30 godina. I ono što je moje čuđenje, to je što se sada cela Srbija čudi. Mi u Vojvodini se ne čudimo. Mi vrlo dobro znamo ko je Dinko Gruhonjić i šta radi Dinko Gruhonjić. Jeste svesni svega? Jel ne mogu više ljudi koji žive u Vojvodini da padnu pod te manipulacije? Srpska pravoslavna crkva početkom 20. veka formirana je kao agentura Beograda u susjednim državama i republikama. Udarničku ulogu u tom pokušaju formiranja srpskog sveta igra Crkva Srbije. To vam je isti onaj termin koji se koristi od cara Mila Đukanovića i svih ostalih. Crkva Srbije, Srpska pravoslavna, koja je od svog formiranja početkom 20. godina, znači Srpska crkva formirana početkom 20. godina 20. veka, zapravo bila zamišljena kao agentura Beograda u susjednim republikama, državama, što je bilo vidljivo u prvoj Jugoslaviji, potpuno očito do kraja druge Jugoslavije. Pa ajde još jedan citat. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, nacionalni pir, kaže. Porfirije, koga on zove Profitije, patrijarh srpski, to je onaj kome Miloš Jovanović sada piše pismo gde on objašnjava poglavaru Srpske pravoslavne crkve kako treba da se upravlja crkvom, pošto patrijarh verovatno nije završio Sorbonu i nije bežao iz Srbije ko Miloš Jovanović, pa će on da mu objasni šta treba da radi i kako treba da radi. Kaže, u ideološkom smislu on je mali od palube poslednjo preživelo kako ih pojedini mediji i analitičari zovu 4 hača apokalipse. Niko ih ne zove. Nijedan analitičar, nijedan medij. Samo oni. Bačkog episkopa Mirka Irineja Bulovića. I onda kaže, dalje, Republika Srpska je priznanje genocidne politike zvaničnog Beograda. Republika Srpska, to je svakome jasno, to je svakome koji još uvijek ima zdravog razuma, zapravo je priznanje genocidne politike zvaničnog Beograda i tako dalje. Srbi rasturili SFRJ, kaže, zato su i rasturili Jugoslaviju jer nisu mogli podneti emancipaciju drugih jugoslovenskih naroda. Znači mi Srbi smo stoka koju Hrvati, Slovenci i ostali nisu mogli da emancipuju, pa smo zato rasturili tu državu. Jer im je beogradski centralizam polako kliznu iz ruku. Sljedeći citat Dinka Gruhonjića. Ako se ukaže prilika i ako se opet nekim čudom do zuba naoružamo, eto nas kod vas da nas opet koljemo, Srbi. U hegemonističkoj ideji svi Srbi u jednoj državi, ideji srpskog roda primamljiv jedino profit, jel tako? I usput ćemo, kaže, da opljačkamo i prenesemo vaše fabrike, automobile, frižidere, veš mašine i trepove kod nas. Koliko ja znam, fabrike su odavde posle sukoba sa Staljinom seljene u Hrvatsku i u Sloveniju, ne obrnuto. Region odahnuo samo to je pakao na zemlji Vučićeva Srbija. A pa se sad ovo. Fašisti, kaže, koji to koriste, utrčavaju na prazan teren i osvajaju ga. Srbija je veoma očigledan primjer za to. Od Matice Srpske u Novom Sadu. Sve fašisti.
Srpska akademija nauka i umetnosti u Beogradu, isto fašisti. Akademsko kukavičko široko rasprostranjeno etno nacionalizma i tako dalje. Ovo su samo neki od tekstova Dinka Gruhonjića. On ovo što se sada emituje, priča 30 godina i on ne može da shvati da je konačno u Srbiji neko rekao dosta bre više. Da. Tako je. Ne da ti imaš pravo na mišljenje. Znači, pogledajte sad zamenu teza. Kaže, njemu se osporava pravo na mišljenje. Ma misli ti šta hoćeš, nije to problem, ali ne možeš da vređaš i ne možeš da šovinistički napadaš Srbe u Srbiji. Ako moramo da trpimo šovinističke napade na Srbe u Hrvatskoj, u Bosni, na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori od strane nekih, pa ne moramo i u Srbiji da trpimo ološ koji će da pljuje po sopstvenoj zemlji i da pljuje po narodu koji je ovde većinski, čija je ovo država, kao i svih drugih građana koji ovde žive. Uzmite ono što je rekao Dinko Gruhonjić i zamenite Srbi, reč Srbi, sa rečju bilo kog drugog naroda na Balkanu. Pa di će se svi živi da vam kažu da je to šovinizam, da je to... Evo, zamislite. Za sam kraj, samo jednu rečenicu o Ćuti, njegovom upadu, blokiranju prezentacije koju su ljudi iz Rio Tinta želeli da pokažu, prikažu građanima i objasne. Opet dve stvari. Prvo, oni su ljudi došli da razgovaraju i da predstave kakva rešenja oni mogu da ponude, dakle da to bude ekološki ispravno i tako dalje. Ne, oni ne daju da se čuje druga strana, da se ne bi narušio taj njihov narativ, dakle da se zove potpuni haos i tako dalje, jer ako se čuje istina sa druge strane ili se čuju planovi sa druge strane, kako god hoćete, onda ono što oni pričaju pada u vodu. To je jedna stvar. Druga stvar, gde god se nešto radilo, pojavio se Ćuta da to zabrani da se radi. Dakle, most u Novom Sadu treba da se radi, evo ga Ćuta da on njima objasni da ne treba most. Krenuli da rade trg Nikole Pašića, evo ga Ćuta. Krenuli vamo da rade nešto, evo ga Ćuta. Dakle, taj čovjek ide po Srbiji, vide gde se šta radi, da on zaustavi građanje i tako dalje. Jedino što ne brani ni na koji način, to je da njegov kum gradi po Beogradu. To mu je okej, to je u redu. A sve ostalo može da funkcioniše tako što će on da sprečava radove. Ali i o tome ćemo pričati da ideja može da nastavi da uči o Ćuti, tako da će imati nova lekcija o Ćuti. Zašto Ćuta ne brani izgradnju zgrada u Šumicama, na primjer. Ali ono što je tu bitno, to je da je, i time da zaključim prosto, tužna slika naše opozicije, da je taj čovek došao uopšte u priliku da sebe predstavlja i da ga oni doživljavaju kao jednog od lidera opozicije u Srbiji. Dakle, taj čovek je jedan obični uličarski džiber koji niti ima, niti zna, niti je obrazovan, niti zna da se ponaša, niti je pritom čovjek potpuno nenavođen. Nisam siguran ni da je u potpunosti u vinklu, što kaže naš narod, a to da je stalno pod uticajem nekih kratkih pića, to je već opšte poznato. Dakle, kad sve saberete i oduzmete takvog jednog lika, pitanje da li bi bio maskota, to je ona varijanta Žike Obretkovića i tako tih likova koji su u nekom ranijem vremenu služili za šale i za pošalice ozbiljnim ljudima, oni su podigli na pijedestal i rekli, ovo je lider. Dakle, to dosta govori o toj našoj jadnoj i ubogoj opoziciji koja očigledno traži i takve ljude da se za njih zakači i tako dalje. Ono što je, kažem, činjenica samo, to je da ćemo mi nastaviti da gradimo, tako da će Ćuta imati sve više i više mesta na koje će moći da odlazi, da pokuša da zaustavi. Samo 5 sekundi, znači ljudi treba da zamisle da u nekim čudom, u nekom paralelnom univerzumu ta lista formira vlast. Ćuta bi bio ministar nečega. Da. Ljudi treba vrlo dobro to da vizualizuju i da zamisle kako bi to izgledalo. Završavamo, mnogo vam hvala što ste bili moji gosti.